Хайры сәгатте кадерле достар, вакыт калсаңда ялмаштар собары, безнең бүгенге тапшыруыбыз Башкортстанның халык артисты, почет билдәһе ордены кавалеры, Салават Башкорт дәүләт драма театрының легендар актеры Рафаэль Грифан улы Салиховтың якты истәлеген арнала һәм студияла безнең иң көтеп алынган хөрмәтле, кадерле, мәртәбәле кунактар, һаумыгыз хайры сәгатте, хуш килгән кунактар. Әлбәттә бүген килеште башка киләм, безнең Три легенда бады. Сәхнә батшабикә Сәвия Пасираеванан. Сәвия апай, һеҙҙең быуын, алтын дәүер, алтын бағаналар. Бына Рафаэль ағай Салихов бөгөн дә һеҙҙең күңелдә һаман да йәш, һаман да итәғәтле, әҙәпле, тоғро дуҫ, намыҫ саҡсыһы һәм сәхнә рыцарь булып ҡалышай бит инде. Бына Рафаэль тураһында әйҙә башлап. Мин һөйләргә тейеш бөтөн һүҙҙе әйтеп бөттөм, хәҙер һөйләп тә тормайым дигән бул. Ысынлап та Рафаэль менән беҙ беренсе курсҡа, театральное училищеға 49-нсы, 50-нсе уҡыу йылдарында һуғыштан һуң килдек. Бына күпме ваҡыт үтеп киткән ул заманға. Мин һаманда йәшәп ятам, минең дуҫтарым... Машалла, машалла, күҙ теймәһен. Оҙаҡ йәшәгеҙ. Һеҙ беҙгә кәрәк әле. Рәхмәт. Беҙ шул хәтерҙән сыға торған түгел ул. Ул уйылып ҡалған ғүмерлеккә, ул минең менән йәшәй, минең менән китәсәк. Матур, буйсан, шундай ҡыңғырт матур, һыры күҙле, бик тәртипле. Теге малай шулай күк, наражон бармай, тәртипле, ҡыҙҙар күк иде. Шул хәтлем яраттым, Рафаэльде шул минуттан яраттым. Менә шуның иплелеген тойдым. Уҡый башланыҡ үткәндәребеҙ, бик күп инек. Экзаменға килгәндә уже коридорға һайып булмай. Хажи Гирфанович Бухарский үҙ курсына алды беҙҙе. Беренсе курсқа. Шунан этюдтар эшләгәндә Бухарский Хажи Гирфанович гел Рафаэль менән ҡуя ине беҙҙе. Этюд эшләргә парлап ебәрә, уйлағыҙ этюд үҙегеҙгә. Этюд шулай башланды бит инде сразу. Үҙебеҙгә этюд уйлайбыҙ. Ауыл балаһы этюд нәмә эшләй белә. Тегендә ҡарға нәйткән, менеп алырға кәрәк, аның йоморҡаһын, күкәйен алырға кәрәк. Типа такого ғына этюдлар эшләйбеҙ гел Рафаэль менән. Шунан бейгәндә дә, танцевальный дәрестә гел Рафаэль менән. Шулай итеп мин Рафаэль менән партнер булып киттем. Гел шулай матур итеп уҡый инек. Беҙҙе анда бейеүҙән уҡытты Айуханов, балетмейстер, оперный театрдан Бутакова тигән Зоя Александровна уҡытыусыбыҙ булды по пению. Шунан сценарийчилар, сцен-движениелар, история русского театра, история үҙебеҙҙең тарихтан, Шариф Бикҡол ағай уҡытты. Шунан Шаймуратов генерал нейендә эшләгән, политрук булып эшләгән Сабир Рахимович беҙҙең директор ине. Миңә ҡалһам, һеҙҙең кеүек артистты яратҡан директор бик кәрәктер. Һаман хәтеремдә, бына һеҙ уларҙың бенефисен үткәрәһегеҙ, ҡотлайһығыҙ, премия бирәһегеҙ. Һаман да иҫемдә менә Миңдулла Идрistың бенефисен. Ниндәй ҡәҙер, мәртәбә, хөрмәт күрһәттегеҙ уға. Һәм Рафаэль ағай, әлбиттә. Рәхмәт, үҙегеҙгә әйтеүегеҙ өсөн рәхмәт. Театрда минең 17 йыл ғүмерем уҙҙы. Мына әйтәһем килә, мин һәр ваҡыт әйтә торғанмын, Рафаэль ағай Салихов ул үҙе директор булған кеше бер дәүерҙә Салауат театрында. Һәм дә инде мине директор итеп ҡуйғас, ул миңә үҙенең кәңәштәре менән килеп кереп, танышып, мин аны әлбиттә элегерәк тә белә инем мәҙәниәт бүлегендә эшләгәндә ҡала хакимиәтенең. Һәм дә инде мына Рафаэль ағай, Миңдулла ағай, Марш Шарипович Яппаров, бына улар беҙҙең театрҙың аҡһаҡалдары булдылар. Һәм теге мин йәш етәксегә үҙҙәренең һәр ваҡыт матур кәңәштәрен, төплө кәңәштәрен бирә торғандар ине. Көн һайын кереп, һөйләшмәгән көн булмай ине. Шулай бит. Рафаэль ағайҙы мин әлбиттә бик ныҡ хөрмәт иттем. Хөрмәт итеү генә түгел, яраттым. Күпме беҙ уның менән гастролдә юлдар үттек. Рәсәй буйлап, театрҙың 75 йыллығы айҡанлы Рәсәй ҡалалары буйлап ҙур гастролдар беҙҙең булған ине. Шунан һуң беҙ уның менән Үзбәкстанда, Ташкентта булдыҡ. Ул инде театрҙы
театрдан киткәс, Өфөлә яшәгән сагында безнең Үзбәкстанга сакырылганды белеп, ул миңа шылтыратты: Наиля Абдулхаевна, мин бит гомерем буе Ташкентка барырга хыялландым. Мине калдырмагыз дине. Театрда әле эшләмәһәм дә, мин бит 63 ел гомеремде театрга бирдем дип. Мин әйтәм, Рафаэль агай, нисек инде һеҙҙе алмайым? Әлбиттә барырһығыҙ. Мин һүҙ биргәс, әлбиттә уны алдым. Һәм улар мына Миндулла агай менән икәүләшеп отрывокта уйнайҙар ине. Көҙән башҡорты спектакленән Рафаэль агай Әбделҡадыр Инанды уйнай ине. Унда инде монологын башҡорттар тураһында. Эйе, легендаһын һөйләп, ул риуаят. Режиссеры Наиля Сафарғолова. Эйе, шулай булды. Бір 1972 жылда біз келгенде Рафаэль ағай әйткенде биыл менің театрға барғаныма 50 ел толды. Қалқа отыра. Ол Рафаэль ағай ол вақытта 40 яш болған оға жігіттерді ойнайыны. Ташқындарда қатырымда. Социальный геройдарды ойнайды. Геройдарды ойнайыны әйе мұна елнәкейді. Шунан алып бізді 5 кеше келген едік, бізді шулай мүйішке отыртып, театрдың неме екенлігін бізге аңлатты ол. Мұна һеҙ оқып қына бітіп келдігіз, һеҙ студенттар һығыз әлі, мұна һеҙ әлі театрда отырағыз, әлі һеҙ артист түгіл әлі. Мұна ол театрда артист болу үшін кәмінде бірінші ел ішлеу керек, сәхнәні тұю керек деп шундай нелер менен бізге аңлатып ултырды. Мына әлі көз алдында тұра. Шунан неме әйтәһе келе, алсақлығы. Her bir avulda Рафаэль ағайды қаршылап тұрарлар. Келіп, клубқа келіп, Рафаэль келді ме? Келді. Олар алданық білешіп тұрғандар енді үйіне алып кетелер. Шунан 1-2 ел мен Рафаэль ағамен бірге жүрінім. Стәрлебаш районы Тәтір Арыслан деген ауылда оқытушылар, пенсионердар енді келіп кірдік, қосақлашалар, ұлышалар, ұдақ қына болмағандар көрәген енді, Рафаэль бізден хиңа сюрприз дей. Нендей сюрприз ол? Қайда? Бұна, хинің үшін күні светной телевизор алып отырттық дей. Келгес қараған. Ол вақытта кішілерде юғалы ол телевизор, тегіл ламповый дур, мұна шындай телевизорлар бар ені, рекорд солай. Қара әлі Рафаэль, болмас, жоқ Рафаэль, мұна хинің үшін күні өйде біздің қарағымыз келмей. Хин келгенде қараған теп, мұна үшін алып отырттық. Мұна шылай ауылдарда бекнік құрмет етелеріне. Шунан тағы бірге гастрольде ерегесі ашуға сайны. Ашуға хуңға таба бетінде квартираға түшмейбіз, гостиницалар жүрейбіз. Оның бүттін әйбірі бұсағынан башлап гастролләдік ле шу. Кухняны өйді менен ерек. Біз бүттін әйбірі бола енді. Хикметли, мөрізәлі сумадан. Гостиница аның түшкен бөлмәхені іргәхені тәң. Рафаэль ағай бүгін аш пішірген. Тәмлі.
Şan öte azrak ötkenden vakit küpdir vakit ötkenden öten. O salat işlegen salat kıyar etler sığa ötünde. Salat işlegen kayber kişinin inde nimedir hırap kızlar kirip aşapta sığalar ile. Şunan aş şodan olsa degende bir nede hülüp gideyim ben. 1976 yıllarda Ferit Bagdanov'un İrtenge Tuman spektaklinden yürüyüp Kurgan ülkesinde. Onda kvartirga düşü yok. Onda nisiktir kuruluk ol. O yakta avul hayır pek yirak araları avullardan küller kuru. Ölü kül diler. Şolay bulğaz biz kvartirga düşüp yürümeni bir avuldun. Koruluk yılıyın o zamanlarda. Kurgan ülke bulaydan injektir şundayrak ülke. Havan tuyuna kömekleşip sıktık, ulakta onlardan gazapa var. Şu Rafael'a iki onlar indi. Biz yığılışıp bir komanda yiyip voleybol oynanık. Bunlar bizi öğretip turalarında şulaydı biz onda birinci orunda aldık. Ta şu birinci orunda alğanğa bizge bir 10-15 kilogram at eti verdiler. Rafael ağay, oy buldu ol seninle. İt götürdüler, Gazzapamına kaçıp gittiler ikeleşip. Her edrek yürügüz 1-2 saat, ondan kaytaracağız. O da oynanama voleybolda oynanama. Yok. Ol oynamadı. Oynamadı. Ol kaçıp gitti bile. Şundan birin sorunda aldık da zaman türlü oyunlar oynayıp koytuğa, karaha, aş pişirip koyup. Han hayı. Ayı, at itinen bitindi. Tukmasında kisken. Rafael ağa özün gittin mi? Yok, tukmasını indi, gazap alıp gitti. Şolaydı biz azına 10 gün şol itten bir günne başkurt halma pişire. İkinci günne aş pişire. İkinci kişini koşmayı üzerine pişire bittim. Şolaydı biz de azına 10 gün karab yürüttü bana şol hatırımda nık haklanıp kalgan. Bana Mendullaga ol Salavat teatrının neye atayı hamağıyım. Bana Rusal родитель hamaq. Bana ol özün bütəbіз üstünde kakta yapılı hamaq etip tuygan hamağıyla ol. Ona aytdı ol. Ona yürügəndələ ol bit. Көңіл хезген әйтіп бармай, йырлай. Әбезетелі барғанда бір-екі ел йырлай, ол қайтқандала бір-екі шер йырлай. Үзіне қарата юмарный. Ол вақытта мына тынылық болға, ол әр вақыт бір ай йырлай тұрғай. Йырлай. Яны мәдір хилей, анекдот хилей, еңел гіне айтып. Мына әлі мен долағай хүйләні бітінде ол театрға келгенде Рафаэл ағайға 40 яш. Ол оларды несік төрер өткен. Біз театрға келгенде Рафаэл ағайға 65 яшында. Кімдірсін ол ұлатай хамақ болды ол. Қыздар нешаптыр оны шул теклем яраттылар. Біздің қыздар әр вақыт оңа хайына тұрғайнылар. Көкірәгін аятып, несіктер оларды мына атай хымақ әр вақыт қосақлауға тұрғайнылар. Олар оны ярата тұрғанлар. Әр вақыт, Рафаэл ағай айтып тұра тұрғайнылар бітінде. Ол біз келгенде, мен онымен еш гастрольдарға сығырға тұра келді. Біз бірнеше спектакльда онымен қатылаштық. Әр вақыт күлеместер хүлей тұрғайны. Ол ұғайғас, ол несіктер Мына бізді яштарды ол бір қасында әрлемен ол. Ол несіктер мына өзінің конфликтный болманы ол. Ол біз көз қарашынан аңлай тұрғайнық. Әгер де Рафаэл ағай несіктер асулы етіп қараға, демек біз дұрыс ішлемеген біз. Шуны тоя тұрғайнық. Hem uyala тұрғайнық. Нештәптір Рафаэл ағай? Оның іргәһендә шулай. Uyala тұрғайнық. Сөнки Рафаэл ағай ол өзі шул тиклем итағатлы, тәртиплі, бына интеллигентный кіші болды ол. Интеллигентный. Ауыл балаһы бит инде. Ауыл балаһы.
Ул һәр вакыт одеколон, оның шундай Әйе. кыйммәтле одеколондар һөртеп килә торгайны ул. Һәр вакыт ул бөхтә кейинеп, матур кейинеп килә торган. Без Рафаэл агайга карап, нисектер шулай тырыша торгайнык, матуррак кейинергә. Оның алдында без бер вакытта ла насар һүзләр, Әйе. әшәке һүзләр һөйләмәнек. Рафаэл агай үзе шундай булгас, ул без килгәндә ул уразалай дингә күсте битендә уразалар тотты, ул мәсҗидкә йөрүне. Шуннан ул бик күп менә ул вакытта Салаватта мәсҗид Төҙөй башлаган саҡ ине. Шарипович, ул мына Рафаэл агайҙың ныҡышлығы, тырышлығы менән беҙ матди ярҙам да хатта мына эшләй торғанлык Салават мәсҗиден һалыуҙа ул ныҡ ҡатнашты. Шунда куратор булып һәр вакыт Рафаэл агай булды. Ул менә ошо байрамдарда алып бара торган. Һуңынан улугайгас ул безнең Илгизга тапшырды, актерга. Илгиз синең килеп сыга дип, менә без һуңынан Илгиз дәвам итте уның эшен. Мен бұл хақта шулай деп әйтер инем. Мен режиссердардың қамыры булдым. Улар нисек әуеләргә теләһәләр, шулай булдым. Һәр саҡ улар менән тут рус әйткәндә единомышленниктар булдым. Һаваһы. Бөтә табиғат уяна. Минең виноградтарым да сәскә аткандыр инде. Эй, сәбәкәй ҡорҙаш, минең виналарҙы аудитор беҙәле яҙған булһа ла бир. Өсәр беҙәл. Рәхмәт. Һайланғандай булдым. Башҡа сығып китте хатта. Яна. Умры буй бетінде ул шул тиклем остаз булган, ярата белгән кешеләрдә һәм ихтирамлы, игътибарлы. Менә мин бик шатмын безнең студияда бүген Ришат Мендияров. Ул бүген үзе шул тиклем югары кимәлдәге остаз, таланты таный белә, кешелек сыйфаттарын үстерә белә һәм һәр вакыт тугры рухлы кеше. Шуңа рәхмәтеңә Ришат. Һәм әлбәттә бына Рафаэл агайның улы Азамат Салиховтың укытучысы, остазы, һаклаусыһы, курслаусыһы. Мен бүгінгі сұрашуға үз халәттә тип әйтәм, үз образда килдем. Беренсе ул 70-нче еллардагы малай образда. Телевизордан Рафаэл катнашкан, Сибай театр артистларының, Салават, баш драм театр артистларының спектаклен карап үскән малай образында килдем. Тәүсирапта ул сакта битендә интернет фәлән юк, битендә гәзит сыкка бер программаны кыркып алып, астынан спектакль була торган бик кирәк күрсәтәләр спектакльләрдә битендә. Бер спектакльдә калдырмай карап бара торган мин бөтен артистларны хәтерләйм. Хәзер исемнәрне әйтеп тормаек. Теге кемдер үпкәләр дигән хәмәк бит. Шунда миңа Рафаэл агай нисектер кадгый усталырак кеше булып күренә торган спектакльдә бит. Тормышта килеп танышкан сәләтле бөтенләй итәгатьле кеше булып сыкты. Нинди роль булган икән ул? Кадгый роль булган бит шундай. Ярлы геройларды уйнай инде. Ул ыңғай ролдәрҙе уйнаны. Зарланып та киткән сағы булды бит аның мына ижад биографияһына. Миңә тей бер генә лә йүнһеҙ теге насар холоҡлы кешенең ролен бирмәнеләр. Юк, герой, социальный геройларды ярлы. Миңа нишләптер ул нишләптер киндерштан сабаталы ролдәрдән хәтерле Шулай инде бәй. Кара йөҙҙәрҙә. Милли классика. Закир, шулай инде. Тауыш кайдан сыга икән дип аптырап тыңлап утыра торган. Тауыш сәхнәдә ултырып тауыш сыга бит. Бүген көндә битендә теге яһалма рәвештә эшләп алынган актердар, режиссерлар күп бит инде менә. Гафу итегез, кемдер теге үҙенә алып утырһа бүгенге актердардан битендә. Шул икенче образ битендә без ныклап танышып киттек Рафаэл агай менән. Ул Азамат менән бергә эшләп киткәс битендә. Командировка барганда көньякка барам икән. Ул адресты яттан беләм, Салават калаһы, Октябрь урамы 64. Әйе. Тукталып мотлак нишләп торган өйдә була торгайны. Һәм ул нишләп торды кышында инде шортала йөри торгайны Рафаэл агай битендә. Һәм ни менәндер шөгыльләнә.
Оның һәр сак ашы беше бултыра бит. Мин шунда ысынлап баш бешерергә Рафаил агайдан өйрәндем. Ana aytib tura bit, orta şab bitira bit. Хенти хустым ти менә ти бер эште генә алып барып икенчесен онытма. Өйдә торган сакта ти бер үзең ти аш куяһың да яйгана утка икенче эшеңдә эшләп йөрүһең ти бит. Тартып сәйсереп ни теге кирәкле кеңәшләрен дә бирә бит. Менә эшеге авыр журналист халкы бик хисле булусан, кемдер авыр сүз ишеттерһә төндәрен йоклама ята күрмә. Гел уеңа хиңдереп куй. Ул насарлык эшләгән кеше бу вакытта бит йоклап ята. Мин нишләп йокламай ятарга тиешмен дип, шулай ул философ булдым икән, психолог булдым икән менә. Психолог та философ та сынлап. Кеңәшләрдә бирә торгайна. Без уның менән 91 елда мин мәдәният бүлегендә эшләгән дәвердә әле Кытайга ала барып кайттык без. 7 көн Хабаровскийдагы вагонда бардык. Искитмәле. Мин һәр вакыт вагонда, олы юлдарда уның менән бергә булдым. Ә инде бына ошо машиналарда йөргән сакта инде мин һәр вакыт Рафаил агайды, Рөстәм Рамазанович, наверное, хәтерендәлер. Олуларды етәксе машинаһына утыртып, бергәләшеп без һәр вакыт марш-шәриф алда утыра торгайны. Без Рафаил агай менән арткы сиденьела ултырып, һөйләмәгән һүзләре менә калмай торгайны. Истәлектәрен, яшь сактарын, театрдың кызык мәдәктәрен, артистларның язмышын, менә Салават театрының бөтә булган тарихын улар һөйләйдәр ине миңа. Һәм ысынлап та мин менә Рафаил агайга нык зур рәхмәтлемен, чөнки ул бына театрга, Салават театрына махсус рәвештә менә ошо мөхәббәтте, һөюҙе, артистларга булган ошо йылы карашты уятыуда бик зур роль уйнаны дип әйтәһем килә. Әйтеп менә ул Сәхнә рыцары намыҫ аҡсаһы. Әйе, шунан һуң бына нигә Үзбәкстанға барганды әйтергә теләйем. Без Үзбәкстанға барганда мына яҙмыш тиҙәр, тормош бер нисек тә мына ябай гына көне юҡ мына ошо яҙмышыбыҙҙың, ғүмеребеҙҙең. Рафаил агай менән бардык бит инде Үзбәкстанга 9 кеше, менә Миндулла агай да барды. Хәтерләйһегеҙме? Шунда опера һәм балет театрында Ташкенттың без сығыш яһарга тейеш инек инде. Унда 1200 урын, шығырым тулы билеттар алып бөтөлгән, әммә унда бак тиһәң олы башҡорт апайҙары, Беҙҙең менә яҡташтарыбыҙ килә алмай ҡалғандар икән. 10 хатын-ҡыҙ. Шулай бит? Шунан һуң улар инде без концертҡа бара алманыҡ. Беҙгә генә килеп, өйөбөҙгә башҡорт моңдарын ишеттермәҫтәр микән, ҡурай моңон тип инде. Шунан әлбиттә артисттарҙың әҙерәк Ташкентҡа килгәс теге баҙарға ла бараһы килә. Инде баҙар, данлыҡлы баҙар. Рафаил агай инде ул баҙарға Нәйлә Абдулхаевна, һеҙ әйтегеҙ, анда план ҡорғаннарҙыр, беҙҙе ҡайҙа алып барырға? Баҙар тип әйтегеҙ. Баҙар, мин күстәнәстәр, бүләктәр алып ҡайтаһым килә. Ҡасан сығам әле тип инде. Шунан һуң бына оҙаҡ булмаһа әйтермен, беҙ Зәки Вәлиди урамына беҙҙе алып барҙылар. Урамдың яҙылған, исеме яҙылған табличка эргәһендә фотоһүрәткә төштөк. Һәм дә был йортҡа килдек. 10 хатын-ҡыҙ беҙҙе ҡунаҡҡа саҡырған ине бит инде. Оло апайҙар. Улар инде теге йорт йыһаздарын ҡайҙалыр ҡуйып, теге стеналарға башҡорт үҙҙәренең ҡулдары менән сиккән алъяпҡыстарҙы, таҫтамалдарҙы выставка һымаҡ эшләгәндәр. Өҫтәл инде һығылып тора үҙебеҙҙең башҡорт ашһыуҙары менән. Һәр береһе нимәлер эшләгән. Үҙҙәре матур. Шунан һуң инде мине етәксе тигән булып миңә һүҙ бирҙеләр тәүҙә. Һүҙ биргәндәр ине, мин инде әйттем инде бына рәхмәт һеҙгә. Беҙҙең Башҡортостанға әле Зәки Вәлидиевеҙҙең исеме ҡайтып етмәгән. Ә һеҙ бына урам булдырғанһығыҙ. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Әммә мин шатлыҡлы бер һеҙгә хәбәр әйтәм. Беҙ Салауат театрында Зәки Вәлидигә арнаған
Көҙән башҡорты тигән спектакль ҡуйҙыҡ. Бына Миндулла ағай уйнаны Зәки Вәлидиҙе, Рафаэль ағай уйнаны Әбделҡадир Инанды, тип шулай һөйләп, теге минең хатын ҡыҙҙарҙың сумкаһында нәмә генә булмай бит инде, эйеме? Бына шунда минең Көҙән башҡорты спектакленан программкам йөрөгән булған инде. Шуны китереп сығарҙым да, бына мәйтәм, ысынлап та беҙ ҡуйҙык, бына дәлил тип мин уны тотторҙом. Аны ҡарайыҡ әле тип, теге берәм-берәм ҡарай башланылар да, бер бәләкәй генә хатын, оло апай, ошолай тип асып ҡараны ла, мин һөйләп торам, шул тиклем әсе итеп илап ебәрмәнме? Мин ҡаушап ҡалдым, барыбыҙ ҙа аптыраныҡ, нимә булды дип. Шунан һуң ул инде әйтә, туҡтай алмай. Иҫ китмәле итеп иланы, хәтерегеҙҙәлер Миндулла ағай. Шунан һуң әйтә, мин берәй нәмә нисектер дөрөҫ әйтмәнеме, ауыр һүҙ әйтмәгәндәй ҙә һымаҡмын. Шунан һуң ул әйтә, һеҙҙең артистар араһында Юныс Бикбовты уйнаған артист килмәнеме ти? Шунан һуң мин мәйтәм, юҡ, Фәтих Ҡолһарин аны уйнаны, ул беҙҙең арала юҡ. Шунан һуң ул, мин бит Юныс Бикбовтың ҡыҙы, төпсөк ҡыҙы Наилә тине лә, илап, уныға ауыр булып китте, һәм ул беҙҙе үҙенә ҡунаҡҡа саҡырҙы. Икенсе көнөнә беҙ Наилә апайға, Бикбоваға нигә барҙык, өйөнә. Рафаэль ағай барҙы, хәтерегеҙҙәлер. Наилә апайҙан мин интервью яҙҙырып алдым. Шунан һуң бына Рафаэль ағайға шул тиклем ҙур рәхмәт. Бына Наилә апай ул инде мәрхүм әле, уның рәхмәттәре. Юныс ағай яҙған икән йырҙар, үҙе йырҙар йырлаған, бик матур башҡорт халҡы йырҙарын, һәм үҙенең дә йырҙары булған. Бына кейәүе беҙгә ошо йырҙы, Юныс ағайҙың йырҙарын йырланы. Ә инде беҙҙән һораны, хәтерегеҙҙәме, Наилә апай, атайым яратҡан Илсе Ғайсаны йырлаусы булмаҫ микән тип. Шунда Наилә апайҙың йортонда, баҡсаһында Рафаэль ағай баҫып, Илсе Ғайсаны йырлап ебәрҙе. Бына ундағы хис-тойғолар, ундағы бына Наилә апайға ҡарап, бына уның үҙе бер тарихы ине бит инде. Рафаэль ағайҙың шул ваҡыттағы сығышы Ташкентҡа тәккә генә килмәгән икән тигән уйҙар бына шунда тыуҙы инде ул. Шулай итеп, җәмәғәт, бөгөн мин 4 ҡатлы йәш кейәү булып киттем бит инде. Бына сәйҙәребеҙҙе сеп кенә алырбыҙ да, ҡуҙғалырбыҙ. Эңер төшүгә айтып та әйтербеҙ. Беҙҙең унда булған иркен, гөллө беҙгә лә етер. Һауаһы ла яҡшы. Күмәкләшеп, мунса яғып ебәрбеҙ. Әле генә ҡайып ҡалған һабы менән юлып, мәтрүшкәле ҡайын миндеге менән сабылышып сығырҙы Тәҡвимә, сыбышкәйем. Һин инде күтәрмәмә сығып баҫырһың. Минең күтәрмәнән ысынлап та алыҫ ерҙәр күренә. Кисен ҡояш батҡан ҡарарһың, көндә йондоҙҙарҙы күҙәтерһең. Яңғыҙың ғына ирҙәреңде һағынып, йылап та алырһың. Бер кем дә ҡамасаламаҫ һиңә. Абдуллаҡайым, минең ирҙәрем булманы бит ул. Мин уларҙы уйлап сығарҙым. Мин бер тапҡыр да кейәүгә сыҡҡаным. Юҡ, әйе, юҡ. Ниңә юҡ, әйе? Сәлимәкәй, һинең менән беҙ икәү ҡапма-ҡаршы ултырып, баллап, майлап сәйешербеҙ. Ә төндә стенаға һырылып ҡына ятырһың да, теге оҫтаның йәнтән йылҡайҙарын тәмләп ҡарарһың. Ҡорҙашҡайым, һинең менән инде мейес эргәһендә эскәмйәлә ғәпләшеп ултырыбыҙ. Һин шунда бөтәһен дә һарлап сығырһың. Һәнә, ә һинең менән урмандарға сығырбыҙ.
Менің іргелегіне ұрман. Құштар ойдағы. Құштар хайрауын тыңларды. Ул 75 yaşında күсті. Үфіға. 75 біданың маттур етіп юбилейін өткерді. Онынан бұна біз Найла Абдулхайнымнан Үфіға министерствоға түрлі сараларға келхәк, ул һәр вақыт бізге айта тұрғайны. Миңа иніп сығығыз. Кірмей кетмей. Әгәр дә біз нисектір вақыт булмайсанда ул иртәһенә шылтыратып, һәр вақыт нишләп инмәнегез үпкәләй торгайны безгә һәр вақыт. Илай торгайны ул һуңгы елдар. Инһәк инде һәр вақыт улар Венера Миннуловна өстәл һәр вақыт әҙер, уларҙың тәмле аштары, тәмле сәйҙәре һәр вақыт әҙер инде. 1-2 сәғәт һәр вақыт утырып китә торгайны Найла Абдулхайнымын. Шулай Найла Абдулхайна үҙеңә килһәм Өфөгә, ул да һәр вақыт Рөстәм инеп сыҡ. Рафаэль ағайға кірмей ҡайтмаҡ. Беренсе һорауының була торғайны. Театр нимә менән йәшәй? Артисттар ни хәлдә? Кем нисек ауырмайҙармы? Иҫән-һауҙармы? Беренсе һорау шул һәр ваҡыт була торғайны. Театр ни хәлдә тип һорай торғайны. Ниндәй спектакльдәр сығараһығыҙ? Ҡайҙа йөрөйһөгөҙ? Гастролдар менән? Әгәр дә Рафаэль ағай шунда бардыҡ, шулай бардыҡ. Ярай, бик һәйбәт. Шулай итеп дауам итегеҙ. Театр яшәһен тип шул һәр ваҡыт шулай тип әйтә торғайны ул. Һуңынан менә әле Сәүи апа әйтте, ысынлап та уға ҡыйын булды бит инде бында күскәс. Менә ошо клубҡа йөрөй башлағас, шунан нисектер ул бында яңынан терелеп китте ул. Менә ошо клубтарға йөрөй башлағас. Ул бигерәк тә тамашасылар да һағына ине. Шулай. Үҙенең кемде генә һорама, ул шунда ғүмере үткәс Салауатта шул үҙенең йәштәш кешеләрен, Бөтәһен дә белә, исемләп белә. Шуларҙы һағындыра. Һағындыра, мына ҡайтып ҡына бер күреп кенә киләһине, ҡайтып булмай шул тип, шулай итеп һөйләшеп ултырҙык. Риза беҙҙең йырлай ине бит. Иҫ китмәле артист сәхнәлә шундай моң менән. Хәтеремдә бына Рафаэль ағайҙың Абдрахман йырын уға бүләк итеүен иҫләйһеңме, Рөстәм? Ошо йырҙы йырла, мына минән эстафета итеп, беҙ аны бер театрҙың юбилейына хатта шундай ниҙе алған инек инде күренеште. Рафаэль ағай Ризаға йырсы артист нейін тапшыра. Мин бит тоже эшләп алдым бит инде барып Салауатҡа бит. Мин барғанда Рафаэль уже пик ваҡыты иде аның. Шул хәтлем ул шунан гастролдәргә сығып китәбеҙ. Хәй Гимадьевич Фәхриев беҙҙе етәкләп алып сығып, етәксе беҙ инде, директор театры ине. Ул алып сығып китә спектакль менән. Шунан һәр спектакльдән быны ҡыҙҙар көтәләр. Фиданды көтәләр бит. Фиданды көтәләр, шулай милициялар менән сығарып Фиданды шулай йәшәнек. Рафаэльде шулай ине. Ҡыҙҙар көтәләр, Рафаэльсен үләләр. Шунан хәҙер Хәй ағай бер ваҡыт нитә инде. Бер ҡыҙ миңа оҡшай. Әле ул нейҙең Азаматтың әсәһен өйләнмәгән әле. Бер ҡыҙ оҡшайҙыр инде, шул ҡыҙ менән китәргә итә. Хәй Фәхриевҡа был ҡыҙ почему-то оҡшамай. Әйбәт ҡыҙ түгел был. Шунан мин улым менән йөрөйөм, Урал менән, тағын Хәйҙең үҙҙәренең ҡыҙы микән. Беҙҙең балаларҙы ҡотортоп Хәй Гимадьевич ебәрә. Атай, әйҙә әсәйем көтә. Атай, әйҙә инде онда көтәләр тип, нейҙе Рафаэльде алалар тартып, атай тип. Теге ҡыҙҙың күҙе бен олай була. Шулай нәйтәләр ине. Шаяралар, атарбайт итәләр ҡыҙҙарҙан. Әйе, алалар, йолҡоп алалар Рафаэльде. Бик яраталар ине Рафаэльде. Иҫ киткес ине.
бына Янис тағыла бір нәмәне әйтә алмай булдыра алмайым. Бына бүгінгі күндә біздің ауыр күндер Украина дип нитәбез бит инде. Азамат Рафаэль ағайдың улы Салихов, Азамат Салихов бит инде, ул как раз Донецкта махсус хәбәрсе булды Рәсәй каналында. Беренчеләрдән булып. Шул вакыттагы уның мына хис тойгылары, уның борсулулары, шуннан һуң ул еңгәйгә әйтмәй генә миңа шылтыратала, Нәйлә малай һиңа шылтыратманымы ди. Шуннан һуң Азамат бына үзенең ундагы күргән нидәрен, мына кисерештәрен кемгәлер һөйләргә тиеш булгандыр инде. Ул ата-әсәйгә һөйләй алмайым, Нәйлә Абдулхаевна, гафу итегез. Мин һеҙгә шунан шылтыратам Донецкидан дип, миңа шылтырата ине. Шылтыратып, мына 1 сәгать хатта һөйләшкәне булды. Шунан һуң кайтты бит инде. Кайтты ла, уға Салават Юлаев орденын бирделәр. 75 йыллыгына театрдан хәтерләйһең микән, Рөстәм? Мин инде Рәйсә Сайфуллина менән нигә Рафаэль ағай Салиховка юллаган инем Салават Юлаев орденын. Булманы, почет грамотаһын бирделәр хөкүмәттекен. Шунан һуң Азамат миңа шылтырата. Мин ти Салават Юлаев орденын миңа тақтылар ти. Мин кайттым да атайыма тақтым. Атай, был һинең орден дип әйтеп, уға тақтым ти. Венера апай күнде миңа шылтырата. Менің ақыр сикте һүз байлығым бітті. Мен күнде тынысландырып тұрам бит. Күнде шылтырата. Шунан Азамат кайткас ян кірді Венера апайға. Адық тынымет. Мен Ришат ти шулай була икән ти. Кеше түде екен, мен туққан күн ти практически йоқламаным ти. Әсәй кеше. Шулай. Я все-таки скажу, что он был идеальным для меня человеком. Мне так кажется, потому что если посмотреть на его судьбу, на его жизнь, ну это же удивительно. Вот это поколение, военное поколение, дети войны, как они строили свою жизнь, во-первых, если мы говорим о нашей стране, как они создавали себя, как они состоялись в этой жизни. До сих пор помню, как он мне рассказывал, когда он, будучи ребенком, 12-летним, началась война Великой Отечественной, и всех его братьев, а это была большая семья Салиховых в деревне Старомусино, Крымско-Калининского района, всех братьев забрали на фронт. Вот их было 6 братьев и 1 сестра. Все они не вернулись с фронта, забрали всех мужчин. И в этой деревне небольшой остались только дети и женщины, и старики, естественно. Да? И вот отец рассказывал, что в тот момент он в годы войны, 12-летний ребенок, по сути дела, работал почтальоном, разносил письма. Ну, все что-то делали, да, это колхоз. И он мне рассказывал, это его слова. Я, говорит, не знал, когда несу какую-то очередную корреспонденцию, какой-то дом, какую-то семью, что там будет, что там написано. Потому что он же не видит. Это похоронное письмо, это письмо о том, что близкий жив-здоров и вернется. В 12 лет человек испытывал такие эмоции, пережил, собственно говоря, самое тяжелое. И не только он, а его односельчане, его одноклассники, его поколение вообще в целом. И после этого, несмотря на все эти невзгоды, да, он не попал на фронт, но его братья погибли. Мы потом искали, мы нашли через сайт «Мемориал», через «Подвиг народа» сайт о том, где они похоронены. До сих пор, кстати, нет могил, потому что там Сабирьян Агай, это вот его старший брат, он вообще под Брестом в первые годы, как война началась, похоронен в братской могиле. И вернуться к нормальной мирной жизни, состояться как человек, как артист, это, наверное, просто вот, невероятно. Вот мне это не понять до сих пор. Как они, люди того поколения, смогли построить вот это вот мирное время, мирную страну для нас и состояться как, в общем, наверное, выдающиеся люди в какой-то степени.
Біздің азаматта бит бәрі бұрып кешеге қысқырып ақырып бармай біле. Сондай итексі көз қарашымен аңлата әйткендей. Отағына оқшаған, мен күдетімен отағына оқшаған, көп әйбірі отағына оқшаған. Қияфәті менен де оқшаған бит. Қияфәті менен де тұрышы менен Күдер, и вообще тыныс тұтаудың. Мұнда нәмәлер болғала, тыныс тұта. Мен юбилейні бір гіне қатер айтып кетем әлі 70 жылығына бардық бекен бір актер сақтала. Рафаэл ағай хізге 70 яш беттен деді. Мен аты кіші өзінің мүмкінлігін білерге, біз ұл яшке ете алым. Бұд інте қабар келені бетінде. Рафаэл ағай теге өзін артисттар сатыта театрда сәпәке ете бетінде. Бұлар ғұмырын Құдай насып етеді. Ол артистқа 75 толып кетті, Аллаға шүкір. Комический образдарды бек тап келдім, башмағымда ол Вафа ролін өзінса башқарды шул теклі мотор етіп. Ол сәхнәлер Рафаэл ағай бір вақытта немелер көрсетіп, қыланып, ойнаманы бет. Ол сәхнәлі яшәні. Ол мына несектер хуйд аша, несектер шул тамашасыға еткіре тұрғайны. Тұрмыштала ол әр вақыт, ол еттігіні айта тұрғайны хуйды. Һәм біз бітәуді күлі тұрғайнық. Рафаэл ағай өзі шул ипләп күні күлі тұрғайны. Ол несектер бір қасында шарқылдап күліп, сәхнәлі ол ермен. Ол мына шул несектер хуйдарды айта тұрғайны. Шул хуйдар аша, образ аша тамашасылар күлі тұрғайны. Рафаэл ағайыбыз хажы, ол хаж қылды. Шунан хоң мына мен өліп нетіп кет һәм менің теге еләне бар ені бетінде. Мына ошы кейімдерімді мәсітке тапшырыр һәм деп, оннан біз шулай ішләнік. Мен келдім, біз Өфіге келдік спектакльмен. Шында мен оның қатыны Венера Минуллина янына бардым. Шында ол мына ошы еләнді тапшырды мене. Һәм мен ошы еләнді біздің Салауат қаланың мәстің мүфтейіне Рамил Хадратқа тапшырдым ошы еләнін. Біз теге комментар радиоғына сюжет түсірі барға тейшін Игілинға бетінде. Мен Затон көпіріне еттім, рөлде мен азамат жылтырата... Кушнаренға? Игілинға барды түсірді бетінде. Біргене фраза ешіттім, Ришат папа өмер, тропканы ташланы, мен шоқ болды бетінде. Үгер барып еттім, кіндір кеткен теге судмет экспертизаға бетінде. Мене Венера Минуллина теге Мулла хастарлер құшты бетінде, мен шылтыраттым, Мулла әдіп бетінде. Мулла еберділер, әмі шындай көрінеш. Хамардан келіп оқып берген шәкірт көбірәге рус тілі малай бетінде. Бұл менге теге намек берді деп етейік, акасы теге ритуалды беуге ішлей білмей екен. Мен шахет шуңа. Еуоу. Һәм мына Лайла ханама рахмет, мен де юғалып қалдым. Ярай, менің тәжірибем бар бұл іште. Теге ишекті қойып, төбенінде сумадан қойып, қырын қойып, политерін еп, тұттың бұл ішке. Бұл мұлла менен құрай несек ішлейбеді, артаба несек ішлейбеді. Bir setkələr keyib bitində, na sovist beytəyik, şundaki motorlar yewop kəfənlikə türüb odattıq bitində. Şunda mına tapşırı başında ayta berip qoydum, bek үкеністі болды bitində. Иртен үтіп кетті, bir күндізге 2-ге тиклім алып барып та қойдық bitində. Венера панишап қабаланабыз деге, дегес ол айта, мына васияты шол, мен үтіп кетке шоу фәлен ойыштырмағы, шолық күнді қойы-қойы көмі түген сөзді артмайым, кешке қорақта қойы өтіретелер bitində. Мына тапшыры башында айттым енді. Бір кезде келіп те, ишетіп те өлгірмей қалдығы солай бетті. Жона бек үкіністі болды. Мен болдым, ол меңе енгей шунда оқ шылтыратты. Мына Ришат хеңе бүті өбідесі бінен де шул тіклім зор рахмет айтам. Мына тыныс қына мүхит болдырып, мәйет яғында бүті ішті рәтіне кетіріп, ішлеп одаты ол хоңғы туйы кішінің Her bir kişinin hunғы toyu şol bula bitinde. Buna şunu matur etip, bütün kagidelerine yetkirip, işlevun üçün hine dur rahmet. Şuluk vakitta ben Venera apayımızға dur rahmet eytem. Rafael ağabeyдің ғұмырының ұлығайған күндері бек бұқталікте, қастерлікте өтті бетіне. Ол театрға келеге келді. Венера апай әр вақытында ашатып, таблеткаларын беріп бетін моторлап қарап. Салауаттан кеткес ғафойтығы, салауаттан әфіге келгес, көсіп келгес, оның бик скучайт етті. Бойықты ол. Коллективтігінде қалды, үйренген мүхиттігінде қалды. Бұнда нендедір
وديت ميرك اتلاندا تقول ميكانو ميا شلترات سويا Азамат шылтырат тәліміге. Отайды Нур театрына нәйтіп бұлмат мекен, өндіп бұлмат мекен тейіне. Шынан хуң мен кіріп директор мұнан хейлештім. Мен айтам, бұна шундай актері бұд, ол қадыр пенсияда келген өфіге тұрға. Бик ней, оңайхыд, йоққана, менің партнер йоқ. Үлкендерді ойнарға мен партнер ғана ешәнім ондагіл, ештер менің қортты ойнайдар. Шынан келген тейіне енді директор келген тейіне. Шынан бір-екі күннен шылтыраттым нейді Рафаэльге. Рафаэль мен айтам, давай мен үйлештім, кел деймін. Шынан, ой, сәуия, болмас дейіне. Болмас, наверное, дейіне. Кіші күлдіріп жүрмем, наверное, дей. Мен қадір ілеке Рафаэль түгіл дей. Мана Сәуия апай шул тиклем мана әлі дұрыс нейді әйттігід, оның көңілінің ең ауыр дәуірі театр, Салауат театр менен айырылған дәуірін әйттігід. Бұна хәтірімді ей күні улар көстілер. Екі бүлмәлі фатирді хаттылар. Һәм дә Рафаэль ағайдың Салауат қалағынан театрды ташлап китәһе килмәй. Шулай инде. Мин килеп төштем файыға, төшһәм Рафаэль ағай утыра. Кызыл гына теге шортиген кейеп алган, эсе вакытта ул шорти кияргә ярата ине. Шулай гына утырган, күңелһез генә итеп, теге озын гына эскәмияле, ул теге уңайлы ла түгел бит инде. Нисектер теге негене Бұйық. Шуның үсін мен Шәрік радиоғы қаршығында ветерандар клубы ұйыштырғайным. Шуңда соқырдым мен аны. Ол шул теклім шотланып үйрені қыдғандым дейхем несек бұла. Аңланым. Әйе, мана шул дұрыс. Оның халатын аңланым. Бұл бет юқына. Үдінің дүния күткен, илен, ташлап кеткен. Дүнияғын. Бұна шунда Салауат театрында әргәһенә отырып, шул іскәмиеге, шул күндейінді. Оның көздеріне яштер тығылған. Ошы театрдың бірей мейшінде меңа орын табылмас мекен. Китәһем килмәй театрды ташлап. Ебердігіт еді оны. Шунан біз ебәрәһі килмәне. Кім еберді? Ебәру теген хүз вообще болманы. Тапшыруды ол Рафаэльдің рухы хидәлер деп ойлайым. Дини диден шулай бит инде. Рухы хидәлер рәхмәт ұйыштыруғыдға. И Рафаэльдің исімі сығу менен мен оны қағынам. Бірінші адамды біз сәнғәтке оның менен басқанбыз. Шул бірінші адам ғөмірге ұнытылмай, нық қағынам, оның иплілігін, и шул теклем матур балалар қалдырған ол. Шул теклем әдәплі, шул біне азаматты күртік һәм Рафаэль хәтеремәгенә төшәлә куя. Мәңгелек хәтер өсөн ул азаматты калдырды менің өсөн лично. Рафаэльдең рухы тыныс ятһын, әйбәт кеше, юмарный, үзе юмор аша карай белгән кеше, ул иң көсле кеше. Иң көсле кеше. Үденнән үзе көлә ине ул. Матур итеп. Рафаэль ағай ул Салауат театрының эпохасын дип әйтәм инде. Дәүре. Мен бик шатмын ошодай улпатлы артисттар менен біз бергә эшләндек. Мен бүгінгі яшьләргә мен әйтәм, һез ошондай агайларды күрмәнегез. Ә без ошондай агайлар, апайлар менен эшләнек һәм уларның кул астында укынык без. Шуңа мен шуның менен бәхетлемен. Рафаэль ағай эшләгән дәүрдә Валиев ағайдар менен Бахтияров ағайдар, оңна біз қосылдық. Театр, Салауат театрының ең юғары кемел театр сәнғаты бойынса. Бұна шул дәуірді эшләуіме, мен де өзімді бик шат тұтам, бәхетлі кеше. Бәхетлімен. Әлді шул кешелер менен бірге эшләп қалдым әлі деп, шундай уйдар йөрөй. Рәхмәт әдіге хәтер мәңгелек шуны онытмайық.
Yahut mati